Il presidente bulgaro Ruman Radev ha rifiutato la proposta della premier ad interim Gorica Kozareva, che come ministro degli interni aveva scelto Kalin Stoyanov, una nomina che secondo Radev non garantirebbe lo svolgimento di elezioni giuste. L'attuale governo ad interim continuerà ad adempiere ai suoi compiti fino a quando il Parlamento non presenterà una nuova lista di potenziali primi ministri. Ситуация, аз обявявам и тук пред медиите, че няма да подпиша указ за назначаване на така предложеното ми правителство и съответно вашият ангажимент по съставянето на такова приключи. Si tratta delle settime elezioni parlamentari in Bulgaria nell'arco di 2 anni. La decisione del presidente bulgaro ha creato un precedente che ha diviso i costituzionalisti. Il dubbio è se la situazione di stallo riguardi un nodo costituzionale o politico. Кризата не е конституционна, кризата е политическа и това се дължи на неспособността на Народното събрание да попълни списъка, който беше предвиден в конституционния текст и между които президента да избира. Първата стъпка е да бъде назначено служебно правителство, а втората стъпка е да бъдат насрочени избори. Secondo l'esperta di crisi costituzionali, la data delle prossime elezioni potrebbe essere fissata per il mese di dicembre.